stižem. Što je bilo? Da? Večer. Večer. Dostava. O, hrana. To je za Ramaža. Usred bijela dana ili kasno u noć. Bilo kada. On će jesti. Idem po njega. Sad ne možete samo uzeti. Ne, platim li? Nikad više neću vidjeti taj novac. Ostani ovdje. Ramažo! O, koji predivan miris. Je li vam se tko javio? Da, neka gospođa traži neko ko se zove Ramađa. Da, to sam ja, ali ja nisam naručio ovo. Pa netko me treba platiti. U redu, idemo od početka. Tko je otvorio vrata, je li Olga? Ne, bila je to neka druga gospođa. Druga ko? Mora da je Anđi. Pričekaj ovdje. Idem pogledati gdje je. Izvanredno. Hej, Olga, drago mi je što te vidim. ne, Opet si ovdje? Samo dostavljam narudžbu, gospodine. Koju narudžbu? Nitko ne naručuje hranu ovdje, Nisam tako ja, da. nije ni Ramažo. Pa onda to odnesi odavde. Ali ako odnesem, onda ću ja morat platiti. A očito si pogriješio kada si došao na krivu adresu. Ajde, odnesi to. Idemo. Bok, bok. tata, zašto si zao prema njemu? On samo radi svoj posao. Bio sam zao. Jako zli. Što? Znate li se taj tip i ti, a? Ne, samo mi ga je bilo žao. Pa, Pa, Olga, pođi samo. Preblaga si, stvarno si blaga, jesi.